Lai po share story e fiskirieben atheist e karse nunuku ngebi yorkot. Eran nam na redier fast food redier woga. Iwa yatek nge yeti tirara we yatek. Erragot I gaburer be real. God, if you're real, iwa ko pauririeben e pueto rei iwa ngeri ye upukusara. Iwe even showing miran nam in that same area nari fanson. Kota puputare e me figeri nge poporgeri ye wen iwa ngeri upukusara. Angeri ye upukusara geri ye wer bi osupang ike wer serun nukuge bi yorkot. Iwe non na fanson ngai wargu nge e wen seruguge bi yorkot. Akerenugu nge bi yorkot. Mariti God, praise the Lord. There is a God, and He loves us, and He sent His Son, Jesus Christ, who the bebera fersegasits, wara we repegas. Iwe gerei warugu, ngera wen arugu.